Yes, hujan bosku. Masya Allah. Cai, coba aja sih. Ada ngopi ya? Inilah, inilah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan. Duh, tiris-tiris kopi, mantap, mantap. Nggak mewahnya. Kopi tinggal kedoran doang, tak kerasa. Waduh, Masya Allah. Ini ya, ungguran deh lah, ungguran lah. Oh no. Sahain telepon deh. Assalamualaikum. Masya Allah, kemana nggak? Kadang-kadang ngopi ya. Oh, kalau musuh nak, singkong nak. Mana nak? Mangga. Musuh nak. Set dah. Singkong goreng mana? Kopi ya. Biasa. Kopi heula tuh. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pada tuh. Oh no. Kok minum sih ah? Yang tadi doh kopi pakai diurut. Masya Allah. Dipicet. Mau coba ya baik. Makana arena naon tatanya heulna gedah kopi dipicet pakai diuyup. Mau coba teh gabat kopi ieu diberekeun ka urang lah. Si Ayu. Yuk ngomong. Di mana koloran dia? Alhamdulillah sehat Sehat. Iya kok koloran di mana? Sehat. Alhamdulillah mah sehat terus. Udah kopi masih dibudek gini. Penasaran nanya dia. Iya, orang nanya dia. Didinya kok koloran dia tiris emang. Bolot bat ucup. Tiga tadi ucup sadis kopi kosnya diberekeun ka urang. Sadis iya udah.